米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。噶比萨法鲁做的嘎达桑扎安努敌人，反省自己的软弱。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以马代萨卡比杜阿兹方萨卡杜鲁阿杜谢的苏瓦的萨。Pagka-araw kiso to tutsa no mata no sarikaka iso I nawiro sa ay pakahapinang kiso tonika irano mi falatay akirang I mata iso sao saan。马太福音第7章第3节说：你为什么只看见弟兄眼中的木屑，却不管自己眼中的大梁呢？Sarikakaau o soalinay ko falujo mitier to kawas I o pakaaraway to katasangsaan no tireng ta misapuner to falujo milungos to pipasama no kawas ato pakaini I suar no fangzaray zulad misalof to lemak no tireng nika sa ay pipasteg to tamsaw。真实的信仰是看见自己的软弱，谦卑寻求上主的帮助，并且借着圣经的教训来改善自己的行为，而不是论断别人。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥不哈登古法鲁佐阿古，大巴卡哈比囊嘎古。to sa ay katatulong atlemak ako. Ang mga love ko ni ka sarujot no falujot mitier I tiswanan. Nanay sa ay ko mituro ay kako to raraw no tao. Nika o misafarujo ay kako to katasangsaan no tireng. 主啊，愿你使我敞开心胸，让我察觉自己的过犯，更加信靠你。愿我不是指责他人的过犯，而是反省自己的软弱。Pakami I tatamaan nay angangan no tapang Ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。